چه پرسه وحنی کرم که ام وک هنرمندین کرد بله رز سلاف بو همیا بو بینرانان بو همویان ام وک هنرمندی کرد هاتن دلبینی و دلخوشی و داخوازی خوب بیجن ایرا وزارت پیشمرگی و بدلکی گرم پیشوازی ها مکرم براستیم گله که خوش می‌واریده تشنی چه دبن ولات ما همیا دیشین توایا ملت کرد دیشین ملت کرد بین راحت دجمنانی کرد دوی جارک د کرد رابن هف همبری هف رابن شری خرابی هف بکن داکو دب فایده کش بود دجمنی کردا بروی های مگوت اما بی مسئله دزانم بلا هر کس بزانه به تبایا رایا ملت کرد لحمود دوری جهان ملت کرد لبنده هیویا که زور گوری باشور کردستان دستکفتنه که هیویا مزنج بو ملت کرد وقت چاوی خو ویری بپارزه چه شرک نابرا کردال ویری نبه کرد هر هیلیده و حریمه وقت چاو رونی خو بپارزه او حریم هیوی و بندواریا رابون و پیشکتنا ملت کرد بروی هاوی ام هنرمند کرد به خدمتی ایرو مهاتن وزارت خوی پیشمرگه مزیارت کرد دلی مگله کی خوش بو پیشوازی گله کی باش کردن و چه خدمت و چه ارکب ام لبندنه ام دبین بردوام ببه دا ملت کرد کیف خوش ببه دل شاد ببه با آشتیا ناوا کردا و کردستان ولاته کی زیرینه کردستان ولاته کی هجایی کردستان آخا بنگها شهرزايات دنیای و دیروکی ملت کرد قدر و قیمت و آخه بزانه تا کزانه ملت کی خدا نه شهرزایی و دیسا اف شهرزایی بردوام بکو پیش که به دنیا های دار ببه سپاسیا و همیا دکم و صاحبن و خدمتی دکن برسی با وزیر دستی و خوش پیش وزیر گله کی باش کر اوجی دلوین و دلخوازه ملت کردش ملت خو حزدک خدمتک باشتک ارکک باشتیه و مالاوی آوا امجی گله کی ممنون برنامه تنده از وقت هنرمندانی هر چهار پارچه کردستان سردانی هیچ لحنه کتر بکن یعنی تنها وزارتی پیشمرگه ام کد دور پیوست بو مدوی زیارت یوان بکن مدوی بچن خدمت آوان وقت ما قلت ملت کرد ملت کی رنگینه هنری کردی هنری کی رنگینه همو هنرمندین کرد لهمو لاین کردستان اتکانه ورم با هف و رنگینی بدن یک و دو و بدن خلقی خوشی بروی هاوجی اما یکیتیا هنرمند استاهی اویا بردوام دکن ارسال همی آنی زمان از سلاو رزقا پیش کشتیم وقت گفت ما سلاو رجای همی هنرمند یکیتیا هنرمند کردستان جبو وزارت پیشمرگه آنی ام وک هنرمند ام دخوازن پیشمرگه کردستان جی zaten hatta roja ایرو به صبر کی مزن ev aramiya nava kurda ata ایرو hat virşunda jی پیشمرگه کردستان جی erki ki role ki bilize role ki him pozitif da ku nava kurda nava gerilla azadi u nava پیشمرگه کردستان tiştek nebe çavaklı kerkuki çavalı kobani gerilla u پیشمرگه mil ve mil dijî dijminê Kurda şer kirin em dixwazin îro şunda jî ev ruh derkeve pêş gelê me dayîkên Kurdistanê hemî gelê Kurdistanê da careka din sterên xwe ji bo şehîdên navxwayî pevçûnên navxwayî negîrin dayîkên me jî bila wek dayîkên dunyayê êdî ser vê êş û elema navxwayî negîrin wek hunermendan histê hunermend wek dengê vî gelî mehat peşmergeyn walatê xwe evî gelê xwe me rica kir vir şunda jî em hêvîdarin birêz wezaretê pêşmergeya jî ev sozdan gotin ewana jî şerê navxwayî naxwazin eger şerek bibe ev xizmetê dewleta dagirkera dike dewleta Tirk dike herkes dizane dijminê gelê Kurd kîne dijminê gelê Kurd gelekin welatên dagirkerin me bi divê çerçeveyê da histên xwe anî ziman îro jî em ê gelek saziyên çapemenî ziyaret bikin ber ku wazîfe her kesî
şahsek hunermendek hemi sazı dibe dema hassas da zamanı xwa dikkat bikin yani zamaneki aşiti erkeki aşiti berku peyvistiya walatê me pêdiviya gelê me îro ev e em ji wek hunermend me xwast em vê wazîfa xwe pêk bînin em we spas dikin. Niha planek wîsanî ne em dixwazin berê hemî saziyan saziyên çapameniyê em îro ziyaret bikin û sibe jî em ê raya giştî ra çapaменiyekî yekitiya hunermendan em ê pêşkeş bikin em ê we agahdar bikin.